Gikundi kia Miru Lottery Club ni kigwatanirite na aritwa ba skuru mwanya mwanya kirigeria ria kutheria mwito jwa nkunga bo baugite ni njira imwe kwagirithia RIERA ara kuonekete rukoro rwingi ni rugutewa mitone batongeretie ni munene wa gikundi giki akiamba bake baugite ni kubatere kinya kwitherwa kwina antu kwitengia gwitithia na mbere kutheria guku ni untu bugatethia bukatha kiri kwagirithia RIERA muthuri Muriuki na Antitonkuruke Iretire mwe gutigira ati utheri bukonekana barabara-ini na ndi gikundi kimwe kia Rotary kigwatanite na aritwa ibakijite mwito nkunga na gwita BAUGITE na koja maratasi ya tetewa barabara-ini ji indire mwe gutigira kundiko kwina utheru. Kuna wanyama katika forest hizi, unapopata wakikula hizi vitu ambazo watu wametupatupa hapa wanaweza pata na magonjwa, na hiyo ni njia moja ya kuangamiza wild animals. So tunafanya usafi ili kuzuia vitu kama hizo. Ni bora kwa binadamu na pia ni bora kwa wanyama ambao wanaishi katika hizi. So kama Rotary Club, na one of the focus ya Rotary Club ni kuhakikisha mazingara yako safi, ndio imetuleta hapa leo. I think we are a bit ignorant as Kenyans. Yes, we have the knowledge, but we tend to be ignorant in terms of waste management and how we can actually upcycle the waste or even dispose it correctly. So I would urge any Kenyans out there to educate people on how we can manage our waste so that we can avoid such instances where other people have to come and clean. Arua turithithia ontu bwa kutheria mwito jwetu nontu itwonete jutikari uria twenda na nontu twitanguisha community kutetheria mantu jathongoma in our communities kwa una arua tucitaniritie tuli members both Rotarians na Rotaractors tumba kutheria mwito jwetu kwa ule mpomba kuromba antu especially baraba kurukaira mwito ne jojo tuchiumie twike mwito jwetu jutheri amna bobita bakroma mwingi ati batikiri bakomenya RIERA na bateja into ou nontu bimwe bekuthukiria. Rotary Club no iremo gukinya gontu kunthe kana gukinya na aria kunthe mitu iri kana yumba kuthithia utheru party cionthe cia Miru, lakini antu bawendi bubwega no baciritire organizations kana nyantu kiumbe no buciuthurania kinya buri ntura no buciuthurania buri kinya kanisa nontu environment yeji ni yetu twinthe twarega kumimenyera itwe tugacafa twinthe itwe tugakara gontu gutithongi twinthe na nontu bagitumi giki ibwega antu bagaciritanĩria thithia bura wumba ote muntu ote na onto amba kuthithia twinthe twina contribution tumba kuthithia twina onto tumba kuthithia ni kenda environment yetu ikarethongi. We ensure that ile matakataka tumeyatumia tusitupe kwa barabara because we've noticed that kuna uchafu mingi and it's caused by us sisi kama watu. Pia kama unatembea kwa barabara we ensure that usitupe kwa barabara, utafute mahali penye kuna mahali patakataka uitupe hiyo uchafu. So what I would advise the society is that we ensure when we are walking by the roadside also watu wenye kwa magari wasitupe uchafu. Wendi baone thirikari etikende kuhathura ntuku imwe irekethwa ire utheru nikenda kuritana mwinge mantu jaja. We can just have a day where we tend to clean, like the other day when they said it's a holiday to plant trees. We can also have the same where we just say it's an holiday and we're supposed to clean as a country. Kuna uchafu mwingi sana kwa streets na tunasema Kanjo wanajaribu, wanafanya kazi mzuri, lakini pia tukikuwa na wananchi wenyewe wakijitolea, manake uchafu ambao huko ni mingi zaidi. Tukipata pia wananchi wanajitolea kwa siku ambazo tutakuwa tumezieka. Tumeona hii maneno imefanyika kwa country kama Rwanda, na ukiangalia hiyo country sasa hizi imekuwa one of the cleanest country. Ukiangalia kwa cities za Rwanda ziko very clean because they have days which they have dedicated ili watu wafanye usafi. Kwa mfano ile wakati kama venye ilikuwa Kenya wakati wa kupanda miti, huko sasa pia kuna siku ya usafi ambao pia tuna advocate kama kupitia kwa rais wetu Bwana Ruto anaweza advocate that. Muthuri Muriuki, Weru Weekend, Mutirijwa Kangangi.